Ama ina talifusa ba khezo aya ya ita Yesu Keriso da tafaana de ba modrongo taromali lovalangi. Ya iroro gedemi aba gera erami fa oha hau de adre ke lovalangi. Sabele moroi bagera era ni hafefu ba ke Keriso Yesu ya dohu. Taromali lovalangi berhuhu kheda bazima ekhe ade. Tehale moroi bazura Yohane fazatelu ngavua si 20 arua irugi telu ngafulu imane taromali lovalangi. Ai fadae bamei badane Yudaya Yesu ave ni fahalnia ba badae so ia ba soso ira khenia ba mama ya ge idane ia ba Yohane gei mama ya ge idane gei ba gaino ba zitabai zalima me ebua ni dane badae ba mei badae niha lafa baya ge idane ira le nasamu be ba gurunga Yohane ba fagua-gua ira ni faha Yohane ni ha Yehuda ba wangihau ade ba mei ira ke Yohane bala manehe nia he sama hal faigi dae mama ya ge idane dae no sino mei heu ya foyoridano ni faduhu eme badozi niha sangodrasi ya ia ite malira Yohane imane tebai ihale khenia hadia ia niha na tenga ni be khenia moroi bazarogo ya amizi so baberhegu wano uae tenga kiriso adrao ni fatenge drao fenania hal kheso nono ni hale da zangovalu ba omusa si bai de zifahuvu khe zangovalu adre si soba da bawa modrongo khenia na irongo li zangovalu bana aoi soba omusa de adre khegu leto lale manei ia ba leto lale avuvu drao iru kita wapaso ayat tidak romali lovalangi are wabaita ama ina fefu ya ahovu ama ina batalifusa ba khezo aya ita Yesu Keriso hebisa zito olenia ni rasoida nasoniha sabele ebua moriheda atua-tua ia moriheda mooheta ia oya ziterakhnia moriheda irege ya ia zabele oya ni tengeni niha sito olenia soba afkhedede hulena ba asala kheda niha adre hulena ba bahasa Indonesia merasa tersaingi ita ada dan nyaba ibu rege tafatou iya ta alui lala ena aihu iya tou ta obousi iya ta bebege khenia zala ena ele farisayo khenia niha saai ama ina talifuse amuata si mane bano amuata si sala fena lovalangi tenga si mane de Yohane sama yaga idane me irongo ba me la opahal khenia duria wa inugu ebua de Yesu atau omasi khenia niha si ofuna ua ta ila Yohane adreva ya ia zi ofuna tohare moroi ke Yesu halewe nia baba ngobaha turia semuso dede baba maema banua zerugo turia banua lovalangier ibayaga idano niha ba ifa ema ba malalini era-era tatu maneno ahori la ila ia niha ya ia ni tengeni niha haya ia ni ila zato waya ia re sama yaga idano bameno to hari Yesu iberege gei mamahal ba ibayaga idano gei niha hule si mane ni falua Yohane ba abele adeni dedeni hasato ke Yesu inugu ebua denia medro mane me ifalua gei halewa fama yaga idano ta ila bada emege mama yaga idane ia badane Yudaya ba Yohane gei mama yaga idane bagaino sitabai zalima me alua zimane mai la opakha ke Yohane irani fahania wa Yesu gei
mamaha iaga idana ba ato khnia zema iniha. Mi irongo da ba melo pakha ke Yohane irat ni faha nia. Yohane le khnia fa abau dede. Le khnia fa afa khedede ke Yesu. Ilului na ifadu wa Yesu ada nomoroi bazarugo. Ifa ema khedani faha nia ada babaniha sato. Wano irai iwa baniha. Waya ia tenga Mesia. Ya ia hani fatenge babangi hauge lala Mesia. Aboto bade dunia hani ha ia. Wa ya ia ha enoni sohalewe babanuriai ke banua lowalangi. Aboto bade dunia bahalewe ni ohalewe gigenia tenga khenia. Tenga fangi bua dunia. Iila wa bada mohalewe ia. Ke lowalangi. Baha babangi bua tei lowalangi. Ada wa iwa le tola le manui ia. Ba le tola le awu rao. Eluani hakana no inugu ibua dei bala khemi Yesu ada. Bahakana inugu ide rao. Berme odo haso halewe ke lowalangi. Ama ina batalifuse bakhaso aya ita Yesu Keriso. Ni falua Yohane areto bali duma kheda babangai halewe so aya. Ya ita dozi samati no enoni lowalangi. Halewe da babangai halewe lowalangi goi. Ba ena usimane Yohane wa afenu fa aboto badu dunia. Wahaya ia hasangi hauge lala Yesu Keriso. Ena usimane goi aboto badu deda ya ita ha enoni lowalangi. Tuho halewe da ha babangi bua tei lowalangi. Babangi bua ela khemi lowalangi. Boita hale teida. Boita balia fangi bua deida. Babangai halewe lowalangi ada. Boi ena ela fusumangi ita niha. Ena ela suno ita. Ena ela suno wa atu-atuada. Ena ela suno wa tola ya ita sodoniao. Niha sangai tenia ba fangi buat dinia ba halewe lowalangi ade tola ta'ila. Simani duma-duma balala halewe lowalangi. Baba ngai baba malua halewe lowalangi ba ena ya ia gafalo. Ena si hasabale linia maneni o zato. Ena la fusuma-sumange ia. Ba ena tanefuna labe ia erosogo vuloa. Bana tenge ia gafalo balai halewe. Auhu ia. Ifakiko lala halewe. Bana lela o linia. Ba auhu ia badau. Simane na halewe sigide ide simane fangadre. Fi amoi baso fuhe. Ongo vuloa zilo oya niha balai hale dau. Bana baso oya niha. Mosito funa niha soya ba ifahulu si bai vangai halewe dau. Berna halewe sigide ide iwa bafango aya dinia iwa da tenga sa isinangia halewe nia tau. Bamazoi na sozi sehi bako puloza mati soba atidou soba amonene zibaga zisehi bai halu tinia imane berda oda. Ya odo per batola alua da. Le alua na tenga ya o ena meke. Medo manusa aina no ibe ezima ifu ba pembangunan gereja. Ba asise se alua ba behedinia iwa khegu gosali tau. Ya o sama sido berda o fefu tau. Fefu oi ber ia ba oi teinia. Tatu ira ama ina dae ni fotoi i halo teinia halewe lowalangi. Ibali afangi bua dinia halewe lowalangi. Dae zi fasala dae zi le fagena. Fasala dae funa lowalangi. Ni hasile aboto badede halala halewe nia ni hasimana. Iwalingage khenia lala halewe ni faluania. Iwalingage khenia halewe ni halewe gigenia. Lui ila wahe lowalangi. Lui ila waha enoni iya. Data arau baba aurida simana ya ita ira enoni ya ita samati. Taheta baba aurida gamuata simana.
Bai ita bali fangi bua deui dah haleuweu lowalangi. Mo haleuweu ita lala haleuweu ni faluada. Ta o haleuweu gei ke babangi bua la khemi lowalangi. Ha lowalangi maneni e bua la khemi nia ni faemada. Ta faema de Yesu atu bani hasato ena monene wa ato ni hasangi ila Yesu. Ena inugu monene ni hasamati sifat uhte de basolo o Yesu da go hitu de da babangai haleuweu so aya. Erege he na le haditoi da babangai haleuweu so aya. He na tenga ya ita zola khemi ni fasumangi balala haleuweu so aya. Bai so kheda wa fa khedede. Bai so kheda wa ngobosi. Bai so kheda wa le sekhi gira era. Medo mana bai so kheda wa makiko lala haleuweu ada. Tata haleuweu so aya sori dede. Meno da ho haleuweu da. Ha ba bangai haleuweu so aya ba bangi bua utuinia ba bangi bua la kheminia. Ena Yesu Keriso ada inugu ibua. Baya ita samati ya ita enoni ena inugu ide. Si mana da romali lowalangi mangada ita. Ma fa tufa ba dudu ma baba urima da romali ama. Baya aga no samati bano enoni da aga fefu. Mahale haleuweu ba ohito dudu ma ba bangi bua la khemi me. Tenga ba bangi bua teima. Ena lala haleuweu ni falua ma tobali somange me. Inugu atoni hasifat uhte de basangi la ya uge. Irege vaya uge ni suno gete wa ara. Ya duhu.